Buka jana long ru Samson sing ing tia kumlin CM rong hang pen kangpu. Cinthong MAC yang kangalong BJP membership drive amai kangi. Bai Chitramoy ahomalong Karbi pen di masa puthakta thaponang jipu Dr. Rong Pipen kaning Jepon. Rongkut Mathikola High School along Athengno Donvari ing hap kling pensi sadlang kapatok. Kardom pini prime time aberta long pen nilisami marvelous rong parpi. Non arju iktha aberta ang ton pen. Karbi Anglong arlo kedo an rong supia long setame methang Karbi long rikerai kongvek abangpu ru Samson sing ingti akumlin kido abangke kenang sotpura. Buka jana long setame kumlin pang nipon lo. Angso kumlin kimrang patang ponsi pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang ari dengpen Karbi Anglong kang them kapalong tekang abangpu ru Samson sing ingti akumlin ingpupon. Bangso kumlin kang pua mailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang Japonsi MLA Dr. Numol Mumin EM Madhurya Dhekial Phukon EM Mangal Singh Timung EM Rup Singh Teron EM Jagat Singh Ingti Pendanglok ki ong dungatum chetong dunsi kumlin kang puamai mesen pen pajut pon. News Text Report Karbi Anglong Live. BJP asong aphan non anso sei songa jakong kapang tang pon tuji aphan pini maushala deng kapathu along klamalong BJP membership drive asai kedeng aputhak mai kangni. Dhires gotom pen kacepahem phupona mailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodebrong pi alohi sarpo aman pengpen chetong dun lapen BJYM mai phupurno ronghang BJYM chun bang sukor sing timung pendanglok ki ongdung BJP songja po songja pietum chetong dun mailong bang pharuhini sose armu chetong dun mailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodebrong pipen katning je ponke bangso membership drive kenang sot hedung khangjang bangso penajok penanganaja kong long ponji lapeningkan krip lipeningkan Klikew arta tuma phan jasemet pen membership asai en pon vegnang ji pusi mailong EM rong pipen ning Jepon mailong penangan BJP ara datum chetong dunsi mai mesen pen pajut pon. News Desk Report Karbi Anglong Live. Pini Assam Pradesh Congress Committee Coordinator in Charge West Karbi Anglong pen di mahasau Dr. Mongwi rongpi dipua mithanga hemalong pherangkia mai kepa pherangkia mailong prabjin ben Assam Board of Secondary atum kachepakeng nang jipu kehangpon. Bangso pherangkia mailong alang liki jongpona tengke non head jongja khongni phain koira throk arni Board of Secondary Assam achun bang Suranjana Senapati ACS ahin pen kapang dakpon Boy Chitramoy ahomalong pen ingdeng sirkep along ahom Kuchras bongsi lapen kachars jonogoshthi lasonsi ingdeng kep along boru maran lapen sunuwal kacharia khaya tuma phan question ke thapon ason thakthi Karbi pen dimasa khaya tum aputhakta thapon beknang ji pusi Assam Education Minister Siddhartha Bhattacharya pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang pen Education EM Jagat Singh ingtia tuma phan kachuningri pado non dobom Education Minister Siddhartha Bhattacharya alangni ake hai phansi lasabang ni question raising tung je people si lasana step ding nang kokma Assam sarkar lapen adak pibran mala dak ili tumangke kecari phan Karbi Anglong Autonomous Council do lasi dak CM tuliram rong hang ake hai lapen dak education in charge EM tato Jagat Singh inti ake hai ase alangni tumanta chuningri lo laso alamang ke asolam kali ini lama tu class 9 में class 10 alam question long arleng pen di masalam ipelop si tokchot sitame lama में पता लगे future consequences doi mo phi sitame hala asam long kapre athai tum o ikmi tum ke kalite Karbi lapen di masa aputimo lapen contribution alam mangke chini ke rasi prabjin pen tuning rilo KAC phanta ake hai CM lapen EM in charge education phanta la support a matter bank urgently take up simelo lapen la education minister Bhattacharya ake hai phanta nili tuning rilo nang lituma channel medium pen stame je la support kindly la support rectify sime kalite la ke mo aphi sitame la banke Assam history pen isi important a chapter by important aise phukimo apart banke abe Bangso aputhak prabjin pen RDP ponsi chingwai serang nang ji puta Dr. Mongwi rong pikachungri padopon thu alang likaning jia tengke Karbi akhai henlo Columbus of Assam lasi Columbus of Assam atuma phanjongsi panung ponkuk pulote ningduk meme alam luputa Dr. Mongwi rong pi pherangkia mailong ningje
যে আসাম নং কেবাংচে আখাই প্রতে বা কলম্বাস প্রতে লাকে আর্লেংটুম হালো লাসি আর্লেংটুম কন্ট্রিবিউশন তা তেংনি নাংনি এন আর্লেংটুম ha kicheng penon an asama history long ppc contribution doma labang tening nang ni sitame laso a step ke den pen ke labang ke arleng tum phan lapen dimasa tum da prangge kacharia richo tum akhai lo la tum handa ke lang ro pason lo lapen latuma history usumar tum phan question paput pe mane pilo tamne arleng lapen dimasa phukimo tum pilo asama non ke charli ove kimi tum pilo chini nang ni ma alamang la lasi jong si chini nang nei prote lage lason cheklang lo apen chini nai prote la bank immediately la bank rectify nei Camera person Roson Hanse Pendigondo Teron Karbi Anglong live. Kumar Bhaskar Barman Sanskrit Penalbari Ancient Studies University Kaparlo Rangkut Matikhola High School along metric asad lang non malom patok bomlo. Laki kopilo laki kang huwang det na pule donwari along inchinari pen ke kok het kali laki metric asat lang ke toka center along bang nanglu chok na pura donwari along ke rak I het inchinari metric asat lang along pherang ke tum damji pulote university along pen alo chiwan nangji robo robo এটো নকৰিব আচ্ছা হা ভিডিওটো নকৰিব আচ্ছা স্যার কোৰ পৰা পারমিশন আনিব লাগিব হা কোৰ পৰা পারমিশন ইউনিভার্সিটি পৰা ahok Rangkut Matikhola High School along sadlang ke toke donwari along engineering pen donwari along tala pen chirak hetsi school a hemarlo metric asat lang ke tok atuma phan kapachong hunlok pensi sadlang kapatok pon laso alama hok kali kalang alam kapateni damji aphan ke damtang jakhong ni phai thomkebra ICR ni pherang ke abitung atum damlo sitame pherang ke atuma phan ke theglong pen sadlang ke tok ahem adonwari pi abang tala pen inkir hetlo kilang chari dun athan bang atum arlo pensi pherang ke atuma phan sadlang ke tok ahem arlo kiloji aphan hukum alo chewan ma pusi arjulo सर प्रेस अंदर नहीं जा सकते ऐसा कोई सर्कुलर है क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से सर दिखा सकते हैं क्या दिखा सकते हैं सर दिखा और सर सर गेट के अंदर सर परीक्षा के बाद सर एक चीज जानना चाहता हूँ सर बाद में हाँ ठीक है हम परीक्षा का बाद आ जाएंगे लेकिन सर गेट के अंदर ऐसा क्या इलीगल चल रहा है कि गेट के भीतर मीडिया नहीं जा सकता सर एक्सक्यूज मी सर আপোনালোকে না পৰীক্ষাটো ইয়াতে মাত্ৰ চলা নাইতো আৰু ওচৰতো এটা আছে তাতে যাব सर आपका नाम जान सकते हैं क्या सर आपका नाम सर थोड़ा एक छोटा सा सर सेंटर के अंदर ऐसा क्या इलीगल चल रहा है कि मीडिया गेट के बाहर ही जा सकता है नहीं बाहर में तो आपको नोटिस तो सर ये ताला कैमरा इज नॉट फॉर वाइड नहीं अगर कैमरा अलाउ नहीं है तो गेट पे आप नोटिस क्यों नहीं मारे सर lan chotakali alang litum sadlang ke tok hemarlo pherang ke atuma phan kapadudlong le deji aphanta university a hin pen aronatang kipido puta pherang ke abitung atuma phan alang litung than apithu pherang ke abitung atumta nang chirui ruglo isi kamun thi dam nang jiala ma bangke jongsi sadlang ke tok adimalong kang huklem kle pulote kupia thesi pherang ke atuma phan palulong le dedlo lasila dak than bang pen ke tok dunatum ang bongka che tondo veglo puta jongdam un Dipupen Sarjit Kathar Karbi Anglong live Pini prime time berta bangke lapan sikang toniklo domi thakme kardom